Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mukomeje gutega amatwi Rwanda Line TV. Uyu ni umwanya w'amakuru tubagezaho intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo. Uyu munsi intambara yongeye kuri Kolozara muri Minembwe. Minembwe ibintu byakaze rwose, aho AFC M23 yongeye kuraswaho bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse na Wazalendo bifashishije indege zitagira abapilote arizo Sukhoi 25. Turaza kubabwira ko kandi muri teritwari ya Ruzizi hongeye kuraswa ibisasu hifashishijwe imbunda zikomeye cyane harimo nka machine gun FK47. Angana hongeye kubera urugamba muri iki gitondo. Ndagira ngo mubwireho utarakanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro byacu kuri iyi ntambara. Ni intambara rero kubwira ko muri teritwari ya Uvira naho nubwo hamaze iminsi nta ntambara mwumvayo, ariko naho hongeye kuraswa n'abantu batazi udutero shuma, hongeye kuraswaho ariko ntibyagira icyo bitanga kuko leta ya Congo yaje gutangaza ko ari abashatse nyine guteza umudugararo n'umutekano muke, ariko nta bantu nyine bigeze bakomereka. Nta masasu yumvikanye mu rukerera ataremereye cyane, ariko ibi bikaba babihushije. Amakuru yacu rero reka tuyahere muri teritwari ya Uvira, aho mu gitondo nyine humvikanye urusaku rw'amasasu rw'imbunda ariko zitaremereye, ariko bikaba byahoshejwe. Ariko intambara ikomeje kubera cyane cyane hariya muri teritwari ya Minembwe. Muri Minembwe hongeye kuraswa bikomeye cyane imbunda zitagira abapilote. Izi mbunda zikomeje kurikuruza kugira ngo mbabwire abantu badukurikiye ko AFC M23 mu bintu bigora cyane kuri intambara ni izi mbunda ndetse n'izi ndege zitagira abapilote zizana ibisasu zigasuka ku baturage, ndetse rimwe na rimwe ziza zibatunguye batanazi ngo bivuye bibereye mu byabo, ari abasirikare ari abari mu bikorwa byabo bisanzwe, bajya bakumva nyine ibaguyeho gitumira barashe. Ni ibintu bikunda gutungurana ku bantu babashije kumva ibyabereye muri Bukavu, naho higeze kuba igitero nk'iki ngiki cyabaye muri iki gitondo, aho abasirikare ba AFC M23 bari gutegura urugamba mu rukerera, bari gushaka gukomeza bajya imbere berekeza za Kanyabayonga na za Gashebere, aho AFC M23 yaje guhura n'ibibazo by'uko abasirikare bayo bari bangura urugamba bakomeza za Kanyabayonga, bakomeza bari mu modoka, baje kuraswaho bikomeye cyane n'izi drone, ndetse muranabizi ko arizo zishe Colonel Nanga muri Ruzizi. Izi drone rwose AFC M23 kuzikontorora byaranze, kugira ngo nyine bazirinde. Ni ibintu biza batazi, nyabona nibwo buhanga Tshisekedi akomeje gukoresha muri uru rugamba, kugira ngo iyo ataza kuba anazifite hari uru rugamba yaranarutsinzwe. AFC M23 ishobora kuba ngubu iba yarageze Kinshasa, ariko izi ndege zifite imbaraga. Kenshi na kenshi M23 igerageza nyine yo kurwana urugamba rwo hasi, kubundana, bakarwana nyine bakoresheje cyane ingendo z'amaguru, ariko M23 ikunda kugorwa n'iki kibazo cya drone. Izi drone zikunda kurasa ugasanga zijyanye nk'umubare mwinshi w'abasirikare bayo, ariko nyine nabo muri wa mugambi wabo, muri ya ntego bihaye yo kurwana mpaka bageze ku ntsinzi, ku ntego bihaye bakomeza kurwana. Ariko M23 akenshi mugira ngo mubyumva ko iba yabyitwayemo neza, ntikunda gufata ahantu henshi, nubwo muri iyi minsi itamerewe neza, iri gukunda kwaka uduce cyane bitewe n'izi drone. Ndetse no muri Kindu naho byarabaye ejo bundi, aho M23 yaje kuraswaho bikomeye cyane, ariko abantu ntibajya babivuga, abantu ntibajya babitangaza,
yaje kuraswaho bikomeye cyane n'indege zitagira abapilote, aho Umurundi ndetse na Wazalendo na FARDC bifatanyije bakagaba ibitero kuri AFC M23 hariya muri Kindu, ahantu naho hamaze iminsi hari intambara buri munsi ku munsi, abaturage barahunga bava mu byabo, AFC M23 ihagarara ikarwana, ariko nyine abaturage bahaburira ubuzima ni benshi. Muri Minembwe ngira ngo niho hantu henshi mukunda kumva Minembwe ikunda kuberamo intambara, ariko iyo ntambara aba ari iy'ibitero bya drone bigabwa na leta ya Congo. FARDC nta kindi ijya irwanisha aha hantu, irabizi ko haba abanyamurenge benshi, ikunda kuharasa ikoresheje drone. Abaturage barashize, abaturage bavuye mu byabo. AFC M23 nayo ikarwana yirwanaho kugira ngo ndetse yifashije n'umutwe wa twirwaneho, bikarwana bikareba uko bihanura izi drone, ariko akenshi na kenshi ni uko inyinshi zigwa mu baturage. Muri iki gitondo rero AFC M23 ije kuraswaho bikomeye cyane muri teritwari n'iyi santere ya Minembwe, aho abaturage benshi babyutse bava mu byabo, imirambo ni myinshi, abaturage ntibabona uko babigira, bamwe bava mu byabo bakimuka bakagenda. Rwose intambara ntibafite ukuntu bayirindamo, kuko drone iyo zije ziza zirasa ntizitoranya, kandi uyohereje aba azi aho ayohereje. Andi makuru tubafitiye ni uko muri teritwari ya Uvira naho hamaze iminsi hanugwanugwa akantu k'intambara, nimba ari AFC M23 ishaka kongera kuyisubiza, iri kurwana ariko ikaza igatera udutero shuma igasubirayo. AFC M23 ndetse bifashishije umugabo Kabila, ngira ngo murabizi nawe afite ukuntu ari kuri mobiliza uyu mutwe, ari kuwufasha yaba mu by'intwaro yaba mu by'abasirikare. Ngira ngo Kabila nawe mwamaze kumenya ko ari Goma kandi ashyigikiye AFC M23, ngo ndetse yifuza ko Felix Antoine Tshisekedi agomba kuva ku butegetsi byanga bikunda. Ni ibintu yarahiriye, ni ibintu bishyizemo, ndetse n'uyu muyobozi wayo General Sultan Makenga niyo gahunda bafite gahunda yo kumurwanya mpaka bamutsinze akava ku butegetsi, kuko bavuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi ari ubutegetsi bwo kwigwizaho imitungo, ubutegetsi butamenya abaturage, ubutegetsi butabasha kugira icyo bumarira nyine abaturage, bahora mu ntambara, babuza mu ntambara. Vuga ko ubundi ari leta y'ubujura, leta y'amabandi. Ni abantu ngo bakunda kwikunda kandi bamenya abo baziranye gusa, kandi bayobora basahura mu nduru. Amakuru rero twabagezagaho, turakomeza tubabwira n'andi makuru mu ishami ryacu rya Rwanda Line TV.